Không lôi tao, photo session. Speaker pa. Em giảm kim màu bông mi pi photo session. Revival Crusade 22 to 25 3rd September 2022 Sai Tan. Kau kita photo session para itai. Speaker pa to, Camp Director po. Speaker pa Evangelist Ranggal to, Camp Director po, Evangelist Pamon Siem. Mga to. Kung may piho, din kila kom na. Kawin maya he.